大家平安，jawab tu cua kajam naman nama kajam na sulivat. Saka tu cua kajam naman na uruja supui na kai nuat semas imazai tua senai. Imazai tua tapuru katu nama surajan imazai tua ita karan pacu tapuru katu ita karan. 诗篇16篇1到11节。Di suna cemas lakevu akan ayatwa na ki paparanga zaken tanusun. Ibu akan tua cemas ku malereng sun. Aku mangwaan kemasi tanusuna penolat ayakan. Anmanu kinangwa noazwa na kemiranga za piniri. Noa cemas a ta'ala-alan. A tala parawasa na kurvan. Mavana anas tevelan akan daya maju. Azwa marka na kisusu toa marka la cemas-cemas. Jemau jauh toa nekanu papatizwa na si serapai. Ini angata kakena uri kisah selang daya maju wa pagau-gau. Toa sini patawang. Ini uta kakena uri pa alai toa marka cemas nya maju. Cemas, aku kini toyan apenolat kemasi tanusun. Tisuna lema kelakev toa ku nasi. Na penaramu wasu sini papurvan tanuaken. Saka na teme ngerai aravas. Semamparavas akan toa cemas. A ruturu-turu tanuaken. A ru paki papau ringa-ringau tanuaken apakah toa ku warung. Noa nu zemet-zemet. Kemelangaken tu i te ayau tanuaken na cemas a parau raut. Timaju i tulivar tanuaken. Saka ini kakena pasa meremlak. Manasika aku vavak. Marvareva aku warung. Mapuzangar-zangar tanusun. Aku kina cavat-cavan na sulivat. Ayatwa ini ka urisu shiveri caken apasa serem. Saka ini uta kasuna uri pukawi apasa serem tuasu sinam paravat sasu sasekaulan. Urisu turuan akan tua sika walu ta jaran. Na penaramu aku revan ite ayau tanusun. No itanusun akan izu aku mangwaan na parau raut aicu kai noa semas. Tu suaka zaman-zaman sini pupatarvan tanuten 主会指示我生命的道路呀，主会指示我生命的道路。对时代变迁，我们不能再用过去那种长辈权威，要求晚辈一定要以基督为我家之主。我们应该学习用平等的角度，开放心胸，与家人分享自己的信仰旅程。我们若有从民间宗教改信基督的经验，更需要和人未信主的家人分享这份信仰的珍贵。更重要的是，我们要清楚了解这个信仰对自己的意义。诗人说，你会指示我生命的道路，在你面前我满有喜乐，在你身边我有永远的幸福。这提醒我们信主后是否有以遵行主的道为乐，我们的言行举止是否以信仰为中心，或者信仰只是主日上午的事，甚至只要在家上网搜寻许爱的频道听讯息，连出门参与教会生活都不想，或者
只要以为自己领到天堂的门票就好，其他都不重要。如果我们自己对信仰都悟不明，下一代又会好到哪里呢？喜那也当丁都说嘎加曼加曼，阿西尼巴什马老当女丁，主会指示我生命的道路。萨都说阿西尼巴给那么当女丁，我怎样面对家族中的非基督徒，或已经离开教会的家人？如何帮助他们认识福音或重拾基督信仰呢？Sinaya tutso kadam-daman aruda kinumnamin sa tinanakiga doa kinumnam sa ta pasusui ay chua sini pazaze katenua sama jantina mapolat saka kainuri。主上帝，求你让我深刻体验信仰的价值，也能用各种有效的方式与还不认识你的家人分享。奉主的名祷告，阿门。Mali-mali tu so kadam-daman na makatina na misila silang sumupu kilaro ito mana padadzikate no ata sumas na tinana mangwa toy chua ta kinilangan to ta kinareloyan toy chua kaya padadzikate no sumas ayakana pasamaraw latinana sulivat tu so ta kini adawan taja 平安